Askiki pantakanitaki kun kamas kaptasa hichurutakej fútbol toqetakam ya tiawinakawutji. Masuruq Liga de las Naciones de la UEFA yantawin walja natawinakawut Hawaii. Ukamasin mak sumawintak tamnakat unyakip tanyani. Austria tamah kimsa gol mayarua Croacia tamamba tipkhayasiwai. Croacia takek Luka Modric, Marco Livaya, ukat Dejan Lovren panakaw golanaku chantawiyapje. Austria tamtakek Christoph Baumgartner hupaw sapagol chantawai. Dinamarca tamah pagol chusero Francia tamara tipawai. Kasper Dolberg ukat Andreas Skop Olsen panakaw golanaku chantawiyapje. Holanda tamah magol chusero Belgica tamar tipawai. Virgil van Dijk hupaw sapagol chantawai. Gales tamah magol chusero rakiu Polonia tamamba tipkhayasiwai. Karol Swiderski hupaw sapagol chantawai. Hichaqta pachanatawinakaq kunhams tuktay ukuñakip t'arakiñani. Ukamarakiw masuruq amistosos internacionales anatawinakaq ut Hawaii. Aka natawinakaq akamaw tuktayqapje. Hichurutakej Liga de las Naciones de la UEFA yantawin walja natawinakarakiw utji. Niyastaq pachanatawinakaq pahayput pusitunka pisqan k'ataru qaltapqani. Uñakip t'añani. Ukat hichurutakej amistosos internacionales anatawinakaq ut harakiwa. Uñakip t'arakiñani. Ukakiw hilatkullakanaka yaqurkama mahach'aruntawi taqanitaki.